nga-nama, numbers, tekau ki te kotahi rau. Tekau kotahi rau. 100. When we're counting in tens, the first thing we'll leave as just 10. But after that we put rua, tekau, 20, poru, tekau, wha, tekau, rima, tekau, ono, tekau, 60, whitu, tekau, 70, waru, tekau, 80, iwa, tekau, 90, kotahi rau, 100. Kia ora.